Sis, pakasali mo na kareta. Maya payabak po kiyakongan. Kaduang aldoning simbambengi. Kaniting banal a kapag masusyan, yabe tala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan daring pamilya ng Alfredo Arce Sr., pamilya ng Roy at Josie Espiritu, pamilya Tongyo, pamilya ng Lorna David, pamilya Caballas at Ramonedas, pamilya ng Larry at Emeline Angeles, Odi at Luz Kiambao, pamilya ng Mrs. Remedios Dungka, pamilya ng Tony at Helen Gozun, pamilya ng Mr. and Mrs. John Bolaños, the Catholic Women's League, at ding pamilya ng Architect Dennis at Regina Maliwat. Paraking Aldorang Kebaitan di Jovin Jesus Reyes, Leo Tindan, Arel Jahu Gina, Edna Gina, at Mark Philip Salamat. Paraking anibersaryo ring kasal dari Percival at Niña Jesusa Mendoza. Paraking espesyal ay intensyones daring St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021-2022. Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, Familia Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Ruby Garcia Pamintuan, pamilya ng Marisa Roque, Michelle Pauline Deirit, pamilya ng Librada Agustina, pamilya ng Ray at Josie Angeles. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Alfredo Arce Sr., Mylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Mario Pasyon, Merla Mangalus, at ding sablang kapatadtamong masakit. Paraking pamanantabe at proteksyon ng Banalay Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, at pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At paraking alanganggang kapainawan daring kapatadtamong Meyango Nabie, Di Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Fe Rosalinda Cailao, Marcelo Dolores at Roman, Faustino Sr., Agustina, Ramon Sr., Macario, Alfonso, Faustino Jr., Ernesto Sison, Agustin Dungka, Jesus Dalus Sr., Pilipinas Cruz, Felicitas Madalas, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang alanang makaga nakapakarelo. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kekatamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong, miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan, daring kaladwa, daring kapatadtamong, mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan, daring kekatamong, ganaganang frontliners. Siklawud tapungeni para king Horacio Imperata. Manalangin tamo.
mapamakululo, ampon mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keko, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakalataw. Adwan mingeni keko, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat meke kami, ing makawulo mong gamat. Ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo lo, ring tawong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin milo ring pekapuning pambansa at lokal, ban mamilila at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At inggawan da iti, makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ning memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, wala paboren yayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na yinduning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induling kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santo Cristo del Perdon. King lagyan yung pampo ng anak ang poing banal na Espiritu. Amen.
giningit pa, ang buning anak at buning buning Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutawag Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagon ng banal na Espiritu, manatili sa ng parati, kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Paulining ang gangini at apalubos makasadya para king panyatang ng Gino, king katahimikan na rin kay katamong puso. Ganagantalang ngayon at sisyan ding sa blata mong kagulangan. At aduan mo, ing kalam ng dunos at kapatawaran ng Gino, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal amistad. Iyagkas tayo po ngayon biyag na nagdaling kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, na mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, King isip, amano at tapat, at mihayaliwang kakulangan. Ulinita, panigabugo kang Santa Mariang Kapilan ng Biren, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa kinutang. Ing Diyos, sa mayupayang tuto, pagaluman na katamo, at king pangapatawa na rin kasalanan damo, idala na katangan sana, king biye alam ang. Amen.
talapangapos ng ketawan. Biriyan mong may katawan niyang tao, ingkay kangamano, king sepupuna ng Maria kapilan mong birhen. King pamakiyagon na king kaya kaming pangatao, mi pagkalaman king mirakayanan king kaya kang pangadyos. Uling iya ing mabibiye at magari kang bebo, king kameto nga ning banali Espiritu, Diyos, manggaman king alam. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Henesis. Hinaus nung Jacob ng anak na at nga nakarela. Lumapit kayo at makiramdam, o anak ng Jacob, at pakiramdaman niya Israel at tatayo. Ika naman Huda, purianda ka, at dukula ka ring kapatad mo. Kasalang mo, tatalnan mo na batal. Huda, anak kawaring leon, pasibayo kang sasalikot, kay ba't mong may kamate. Leon kang magpainawa, ay nalalapitan ning ninuman. Eya makomisan man ing setro kang Huda, ni ing simbolo ning kayupayana. Ang gaking datang ya, itang talan king setro mo, asukat dang pamintuan ning tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Pakiabayan tala po, ding koro, king pamagkanta king dalita pakibat. Miral sa ing katuliran, king keyang kapanaunan. O Diyos ko, hingke kangari, ke kayang turwanan matul ayalang pamagabiran. Hingke kang mustisya, dakayanan me sana, banking mit mong katuliran, kayayang pamahalan, hingke kang balayan, at karing mayayalipit, ibyeme ing katuliran. Manano na sanang ing labwad, magkalubyang dakala kanawan, at kaya magari ing katuliran. Ipamingwana sana ni ngari ing katuliran da, ringatyu king kakadulwan, dingking kagipitan, kayang saupan. Miral sa ing katuliran, kingkeyang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, antiin sa slagabulan, magariya sa karingmingat bangat bang dagat, at manibat king ilog Euphrates, angga king sikote ning yato. Eya sama kaningwan, ingkeyang lagyo kapilanman, at manatili ingkeyang kabantugan, kalupan ng aldo, manano na sanang ding bansa, aduan da bendisyon ng Diyos, anti inggewana, king ari.
Talakad tapo, ban parangalan ng maya pabalita. Itangan po, Meka Meka Kenny, Kenny, kabias na ning katang Diyos, akakatas-katasan, mantabi ko kimpamaglakbe, kimpamaglakbe, kambening kambening upaya upaya at lugod, iturumo keng lumakad, karing karing daklat daklat, ning ning beluan. beluan. Ingin manatili kay gayo, At kaya ka ang timurin, mamamasa king maya pabalita, agpagkan San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Itiya ang listahan na piyakitan karing pipumpuna ng Yesu Kristo. Amen ibat king lahi ng David. David, apalipi ng Abraham. Abraham, anak ni Isaac. Isaac, anak ni Jacob. Jacob, anak na Huda ang bonding kapatid na. Huda ay anak na kang Tamar, di Fares at Zara. Fares ay anak ni Esrom. Esrom ay anak ni Aran. Aran ay anak ni Aminadab. Aminadab ay anak ni Naason. Naason ay anak ni Salmon. Salmon ay anak ni Booz kang Rahab. Booz ay anak ni kang Ruth. Iobed. Iobed ay anak ni Hese. Hese ay anak ni ingaring David. David ay anak ni Solomon, king naging asawa ng Urias. Solomon ay anak ni Roboam. Roboam ay anak ni Abias. Abias ay anak ni Asa. Asa ay anak ni Josaphat. Josaphat ay anak ni Horam. Horam ay anak ni Uzias. Uzias ay anak ni Hotam. Hotam ay anak ni Iacas. Iacas ay anak ni Ezekias. Ezekias ay anak ni Manase. Manase, ya ay anak ni Amon. Amon ay anak ni Hosias. Hosias ay anak ni Jeconias, ang punding kayang kapatid. Kanita milyari ing pangadala ring Israelit ang tingbihag karin Babilonia. Kay na, ning pangadala ring Israelit ang tingbihag karin Babilonia, Jeconias ay anak ni Salasiel. Salasiel ay anak ni Zorobabel. Zorobabel ay anak ni Abiyud. Abiyud ay anak ni Eliakim. Eliakim ay anak ni Azor. Azor ay anak ni Sadok. Sadok ay anak ni Akim. Akim ay anak ni Eliud. Eliud ay anak ni Eleazar. Eleazar ay anak ni Matan. Matan ay anak ni Jacob. Jacob, iya ing tata ng Jose ay asawa ng Maria. Maria, iya ing ima ng Jesus, ang mayayawos Kristo. Inya ega na gana, labilang apat ding lahi manibat kang Abraham ang kang David. Labilang apat ding lahi manibat kang David ang gaking pangadala daring Israelita anting bihag karin Babilonia.
At 14, ding lahi manibad king pangadala daring Israelita ting bihag karin Babilonia, ang gaking pangabayit ng Kristo. Pagamalan kong bininyagan, mayap ng balita ng kagatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabag po kay kayong sabla. Maya payabak po amo. Ang giyang saguliya mo po. Isabyan tayo kaniting penandit, makuyad mo, ing burol, karing meya mo biya. King burol karing mete, nung pansinan nyo, akit mo king kabawang naning meya mo biya. Maliban karing miyayaliwang bulaklak na makapaturot king kabawang na. Akit mo mismo king kabawang naning meya mo biya ning mete, ating ribbons. At kaya gape, dapuring ribbons, makasulat lalagyo, ting pamilya ning meya mo biya. Abasa mo laking kabawang na ning meya mo biya, tetang mo muna, asawa na ning mete, nung mabiyaya pa. Ting anak na ning meya mo biya, ning kay pelalong ding apuna ning mete. Nepo? So kakabit tala, king kabawang na ning meya mo biya, ding bunga alikwana. Bungang likwana. Pero kabaligtaran naman po yata, king kay katamong pamamasa, kaniting kay katamong kaduang aldo ni kay katamong pamanyimbang benge. Sinabi ko kay kayo, king kabawang ning mete, ding akit tamo, ding bunga na, makasulat na, abasa tala. King mi pa sa ebanghelyo, aliwa naman po ing tutukuyana. Aliwa ing bunga ing tutukuyana, nune ing peni batana ning bunga. Detang miyayaliwang lagyong peni batana ning bunga. Ang tawag po natin dito sa salitang Filipino, Tagalog ay salin lahi. Salin lahi. Po. At nung pansinan niyo po, king pamamasa tamo, king mipas sa ebanghelyo, banwa-banwa, balang simbang bengi, kadwang aldo, damdaman tala ring miyayaliwang lagyo, ing listahan na ring lagyo. And the list is long, strange, and even funny. O tayo po pansinan. Ang anak mo, papangalanan mong Salmon, o tamidinan niyang gout, kaluban ng among normal. Sabyanan niya wari, ing anak mo, o anak, ing maging apu o keka, pamalagyawan may abiyas, pamalagyawan may ahas, at tatandanan ko pa buking penibatan kong parokya. Nepo, atin lang pepa-bless ay anak kanako, ding pengari. Usually po, itamong kapanwalan tamo, itamong katoliko, itamong kristyano. Na yung anak ka no, may pwedeng ibiyahe nung epa, may binyan. Nepo, kapanwalan tayo na. Inyapin nung ibiyahe ing bingot, ing anak, ikang pengaring gawan mo. Idalame ka no, king pastor, king pari, at pa-bless me. So, i-bless ke, iting anak. Inyang ikutang kay lagyo karing kay ngari na, nano ya po lagyo ing anak na ako. Kabira-bira sabihan na ning ima, ing lagyo na ning anak na, Lola. But the spelling of the name of the child is L-O-L-A-H. Lola. Huwag na mo po, ingaisip yung nga pamalagyo, king anak yun, Lola. Pamantutwa kanya, dupa na yung matuwa, kurang yung anak yun. Nako. Inya pong milabas sa nabulan, last Monday of November, for the first time, face-to-face kami. Ikaming pari, king Mabilog Archdiocese tamo, Archdiocese tamo, Mika General Assembly kepo. At kapag may papagkwentuhan kami, informal, ding pari, kwento na ning meto nga kapataga pari, kay kami, nga na po, atin niya
po kanong karanasan king parokyana na atin niyang bininyagayanak. Atin niya kanong akit ne, ing listahan, na ring pabinyag, ing metong karinganak, ing lagyuna, COVID Christian. The name of the child is COVID Christian. Aba, nga na po kano, ning pare, kapilan niya pangayking Kristiyano in COVID. Ale. These names, funny, yes, strange and morbid they may be. Pero apansinan niyo po, ring listahan, ding lagyong makalista, king pipong puna ng ginuta ng Jesucristo, makatahigla kayo. Ne po, emo alili, emo naman pwedeng ikawa ni Kristo karela. Alayong ginuno nga lalo reting salin lahi na, reting penny batana ning bunga, nga ko pinpuke kayo. And the peculiar aspect about the list of these names is that some of these people, some of them are not actually perfect picture. Ating makamate. Kimi pa sa Ebanghelyo, some of them are murderers, killers. Ating biyayaliwang lagyong babayi, bala niyo po, mitong gen, king pamamasata mo, king Ebanghelyo, di nga nga liwang lagyo na rin babayi, prostitutes la po. Lawan niyo, makasamot niyo, ingino, kareting emayang patao. Ne po, nano po, dakal kareting lagyong mitong gen, king Ebanghelyo, elamo po, makatalatag ng naning meging bieda, reting niyayaliwang lagyo, pero baliyo, dakal karete, alalang kapanwalan king Diyos. Non-believers lang, infidels lang, and their blood is in the blood of our Lord Jesus Christ. Makatay diya, manalete ya, manapin, ingdaya na ning ginuta mong Jesucristo karena. Kutang gumubo. Bakit kaya hinayaan ng Diyos, no? Bakit kaya hinayaan ng Diyos na maisilang ang anak niya na may halo ang pinanggalingan niya? Di ba pwedeng dapat mabubuti lahat ang pinanggalingan ng Mesiya? Agyo na naman ni nga pong ginuita. O pepaburena pa mo yung anak na maging samutan niya, haluan niya. What does it take for us to understand this? Pag nakaking balang metong kay katamo, kaniting kadwa ng aldo, ning pamanyimbang dengi tamo. Hindi namimili ang Diyos. Alayang pipilinan, ingapong Gino. At ingapong Gino, bisakat ali, ituglong at ituglong, itayid at itayid ne, ing biyena, king biyena, ning tao. Walang pinipili ang Diyos. Hindi namimili ng bukod tangi ang Diyos. Why? Because the Lord is gracious to all, even to those who stumble and fall. Eya mo po listahan na ring lagyo, ing akit tamo kimi pa siya Ebanghelyo. Ne po. Eya mo listahan na ring lagyo, dedi. Nune, ding lagyong may banggit, king mi pa siya Ebanghelyo, balang metong kareti, metong yang tao, siguradong atin yang kwento. Bala mo ita mo, atin yang kwento yung biyatam. Karing daralanan tamo aldoldo, karing pamibiyabiyam, karing karanasan tamo. Eya mo kabudlistahan na ring lagyo, ing mi pa sa Ebanghelyo. Kaniting kaduang aldoning kay katamong misa de galyo. Nune, ing balang lagyo, king pamamasang dimdam tamo, metong yang tao, atin niyang kwento. At napupin po kayo nandin, ingapong Gino, ituglong at ituglong ne, ing bieda reting penny batana, ing kwentura, ban kanita, matupad po, ing penga po ng kaligtasan, that's it. Uita mo ita. Wari po po, ang mga dyan tayo, yung orasyon, the angelus, atin tamong tutunggen, ale? And the word was made flesh and Ati nga manong may katawan yung tao at may kisahot yan. Nga naniti, malalam yaking kapampangan. Kaya nga manong siswan, may kisahot yakay katamo. Buri nang sabihin may kisahot, may kipamali. May nuknangan, may daton, may santong. Inyapin po,
karing darat ang ayaldo kanya ng kikatamong pamanyimbang bengi, damdaman tayong amanong Emmanuel. And the Word was made flesh and dwelt among us. Sabi nga po ng Angelus na dinadasal natin, mi katawan niyang tao, in Diyos, king familia na ning tao. Ating familia na ning tao, yaing meging familia na ning hapong Ginoo. Inyapin po ngeni ingaus kay katamo, familia na ning Diyos. Mi katawan niyang tao, in Diyos, king familia na ning tao. Ating familia na ning tao, itamo ing naging familia ng Diyos. Inyapin nga ning haus kay katamo, malaya na ning hapong Ginoo, meto nga familia na ning Diyos. Makanyan niya po ing dangalan tamo. Makanyan tamo po kaulagak king hapong Ginoo. Makanyan tamo po kaimportante king hapong Ginoo. Ne po, itugtong at itugtong, ituglong at ituglong ne ing Viena, ban kanita, makisan metong ya kay kata, at mayaos tamo metong nga familyana. At king kapamilatan na ning pamituglong na ning abong Ginoo kay katamo, mayakit ya, ing talapagligtas, king yato. Inyapin po nung pansinan nyo, in Diyos ay yamamili, mayap ka man, marot ka man, babae ka man, o lalaki ka man, makasalanan ka man, o banal ka man, deti karelayangan, deti kayalagan payalagan, paulagan, uling ita mo nga importante maulaga tamo nga kaya. Kanito pong kadwa ng Antoni kay katamong Misa de Gallio, lawan tala po, din kay katamong sarili. Aliwan mo po, ing listahan daring shopping list or aguinaldo list tamo. Ngunit lawan tala rin kay katamong sarili, ing listahan tamo. Etang tao meging partida ning biya tamo. At kutnan tayo po ing sarili tamo, itamongan kaya beko. Karetang listahan mo, o kaniting listahan mo, atin kang lilisya, o atin kang lilisyan. Atin kang eboring kayabe, atin kang lilele, atin kang kalaban, o atin kang kenwan. Nino po ding kayabe king listahan mo. Nino ing kayabe king listahan tamo. Deta mong taong kasawag tamo? Deta mo po bang taong nakasawag kay katamo? Deta mo po bang taong pakinabangnan tamo? Deta bang taong bilib kay katamo? Upuri kay katamo? O kumusta no man rogo deta ngay mo buri ugali? Kaya bela baking listahan mo rete? Kumusta labarugo? Detang tao, linukod ka, pigtak silan na ka, likuan na ka, gilutan na ka. Kaya ba nabarete king listahan mo? Suryan tayo paglawan tayong sarili tamo, lawan tayong listahan tamo. Ingapong Ginoo, Kristo, tinayit ne ing sarili na king sabla. Uling in Diyos, alayang lilele, gana-gana, kayang inabe. Bakit kasi? Because the Lord is gracious to all. Walang pinipili ang Diyos at walang ibinubukod tangi ang Diyos. Dahil lahat tayo sa Kanya mahalaga. Lahat tayo sa Kanya importante. Talaga't kawan po. Pagkamalan ko kapatid, manalangin tamo king Diyos, ay patamong at yubanwa, amitubot king kayang anak kay katamo, paniligtas na katamo at gawan talapagmana, king ligaya na karing banwa. Karing balang kayaduanan, ngayongan pong maniga po, Ginoo, ibiyemo, ingke kang pakalulo, ulitan niya po. Ginoo, ibiyemo, ingke kang pakalulo. Baning Santa Iglesia, kapamilataning kayang pamanaral at alimbawa, parati ang maging manimuna, king pamagluwalo, king matulid at ding kalulo, uli ning anak noning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyemo ingke kang pakalulo. Ban maniwalaya kang Kristo inyato, at tanggapana ing alok ng kaligtasan at dibinong pangayanak, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyemo ingke kang pakalulo.
Banding sa blang pamilya, tanggapan de ka rin tibale-balero, Kristong tagapagligtas. At mibiyebyela anting karapat dapat ay anak ng Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiya may kekang bakaloto. Ban itamungan, parati tayang pakamalan, ing kalam ning kaligtasan ng Kristo, at ing dibinong pangayanak, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiya may kekang bakaloto. O Diyos sa ibame, papanatilian ne king lugod mo ing balayan ay natbus ng Kristong kekang anak. Sa upan mo man din kekang anak, amibiyabye anting tapat ng galamay ng kekang familia. Itingan po adoan ne king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Talakad tapo. Manalangin kayo kapatid, panigay katamong daon, matanggapya, arapanin Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan niya saning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligay ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba, mimiglalang, panwanan mo sa nariting hayin ng kayang Santa Iglesia, at kapamilatan iting Eucharistia, ipahayo mo kami, king tinaping iba't banwa. Itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya ka ang timurin, iyat nayo ring puso yo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo o Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid, Tunepin karabat dapat at matulid ang pasalamatan takang parati, at numan karino ipa Diyos ingalangang katlubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginoo. Isyag na rin sa blang propeta ing kayang panyatang,
Dailanay ng indong birhen, kingkayang sepupunan kambening alang kasimparang lugod. Si Dianang Juan na talapaminyag, ingkayang panyatang, at pepakilala na karing tao, inyang dinatang na. Ulininge mo na nung lugod na kay katamo, kitwa na katamong tula, nganing pagsadyan tayong pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabayit, kanita, potang datang na, das na nakatamong masigasig makabante at manalagin. Kabang ding puso mo maglapo lang kapag mulalan at kapuriyan. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit minggegang ligaya. Layon makyabe kami kingalamtok ng dagpamamye kapuriyan keka at naming ang kakanta. Tunay ka pinbanalo ipay kay panibataning sa blang kabanalan, ulinita pagparalang bumi, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbaragay kami mayari ng katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayi ang daon ko sanggu king pamaylasat kamatayan, kinuha ng tinape at pepasalamat ya kaya pirasune at binyene karigayang disipulo at nana. Tanggapan niya iti, ikuman at kananya. Iti yung kanakong katawan, amidawon, para kaya. Makanyan mo naman kay Baningapunan, ginawa niyang kalis, kasi bayang may pasalamat kay ka, at binyan niyang kalis kaning kayong disipulo at nana. Tanggapan niya iti ikuman at minungkukan iti. Iti yung kalis ng kanakong daya, yung daya ng bayo at alangang tupan. Amibubu para kay kayo at para ka rin sublang tao. Banket may patawaran na rin kasalanan, damtan niyo iti, bilang kabigaganakan kanaka. Ing misteryo ning kasalbandayan.
linang mebya ning anak mo, darawon mi kega iting tinapay ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kega, ing te paliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo kega. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kamingan sanang may sulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipo na kamingan ting medo, ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king medo yato ban miganap yaking luguon, kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ing kaming Obispo, ipasiano ing kaming Obispo Emerito at ding sablang pare. Ganakan mula naman ding kabadat ming bebay nawan at manena yung supling niya, at ding sablang meyao na biye, lalong-lalo na, di Norma at Fero Zalinda. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya ng Maria, ing Birhen, indo ning Diyos. Kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya piring apostol at ing sablang santo. Isan Judas Tadeo, pagkagaming patulunan, at inupad king malmong kapurihan king kaya baling panahon. Puriyan dagat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo kay kapitanan. King kapamilatan na, kandela kaya, ipamalayan tuloy. Agong nimbahal ng Espiritu, pupuyang Anti mo po anak ng inampuning kay katamong mayak at malugod na gino, maus tamang yanikeya, karingamanong tiro na kay katamong.
Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me. Man king kasaupahan ng gagam pakalulo, parati kayong may ikabos king kasalanan at may ligtas king sablang kaligaligan. Kabang manay kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo, kay kaming talapang apos. Uling kaya kaing kayarian at ing kayupayan at ing ligayo manggaman king alanganggo. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunilawan mo yung kasalpandayanan ni kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan at pamking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-anggan. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanwan kay kayo. At kaya ka antimurin. Pakita po ngayon may kagamit itong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo. Diyoy kay katamong mayap at malugod kay no Yesu Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalakog yung kasalanan ng yato, mapalad na rin mayaos, king dulang ng kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikasmiyang amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Talakad tapo. O Diyos sa ipami, kabang pakanan mo kami king pamanganing biya, ipagkalug miya naman sana kaya kami ng Espiritu mo, baking suldag king kayang sala, panyatang ng Kristo ang anak mo at kay king Ginoo. Ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Lukluk tapo sa guli para karening kapabaluan. We continue celebrating our evening aguinaldo masses in English until December 23 at 7:30 and our dawn or early morning masses in Kapampangan until December 24 at 4:30. This coming Sunday, December 19, our Sunday masses are at 4:30 and at 9:30 in the morning. There are no masses at 7:30 in the morning and at 5 in the afternoon. The 7:30 p.m. Mass is the Aguinaldo Mass for Monday, December 20. The Christmas Eve Mass is at 10 in the evening. On Christmas Day, we celebrate Masses only in the morning at 7:30 and 9:30. Our New Year's Eve Mass is at 8 in the evening. On New Year's Day, we celebrate Masses only in the morning at 7:30 and 9:30. Thank you. Talakad tapo. Ingginong manatili kay gayo, At keka ang timurin. ito kuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. Paniwalan niyo king misan ing anak ng Diyos, dinatangya kay katamo. Panayan yung datan yung pasibayo. Manano na sanang ing kayang panyatang, iyatad na kay kayo ing sala ng kabanalan, at itimawa na kayo ning kayang kanwanan. Amen. In Diyos, gawa na ko sanang matibe, king kay kayong kasalbantayanan, matula king kapanayan, at alam kupas, king lugod, sukat ng biyayo. Amen. At masayata mo, ulingin kay katamong talapan at bus, dinatang yung bibiyay busan tamo. Anting meto nga tao, o datang yang pasibayo, king ligaya, ablasanan ako sana, diye alam angga. Amen. At bendisyonan ako maning Diyos sa mayupayang tuto, king lagi nang ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, nayari ne, umen ako ngeni, king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.